Yes, muri iki kiganiro ngiye kukugezaho ingo 9 z'abanyamakuru babibashije bigakunda nyuma yuko abantu bagiye batandukanye bagiye bavuga ko abanyamakuru badakunze kubaka ingo akenshi bagenda batandukana. Nagutindiye rero ku mwanya wa 9 turasanga Michelle Iradukunda ndetse n'umugabo we David. Michelle Iradukunda ni izina rizwi mu myidagaduro yo mu Rwanda mu mwaka wa 2009. Yahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda maze aza gusoza irushanwa yegukanye ikamba ry'igisonga cya 4. Uyu mukobwa yabaye kandi igisonga cya mbere cya Nyampinga wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu mwaka w'2010. Michelle yinjiye mu itangazamakuru mu mwaka w'2013. Icyo gihe yarasimbuye Isheja Sandrine mu kiganiro Isango Relax Time. Nyuma yaho yakoreye Magic FM ndetse uyu munsi akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Michelle na David barushinze mu mwaka w'2017 mu birori bihenze biryoheye ijisho byabereye mu karere ka Huye. Ku munsi wa none bakaba bafitanye abana babiri ndetse ntibasiba kwitana Hani cyangwa Bebe. Nabatindiye ku mwanya wa 8 turasanga Mbabazi Gerard na Uwase Alice. Aba bombi bamenyanye mu mwaka w'2018 bahuriye muri Kiliziya. Umubano wabo wakomeje gukura ndetse baza gufata umwanzuro wo kuva mu ngaragu bakaba abantu bubatse. Gerard na Alice barushinze mu mwaka w'2021. Uyu munsi bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Mbabazi Gerard n'umwe mu banyamakuru b'imyidagaduro babirambyemo aho imyaka igiye kuba 15 akora aka kazi. Yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo RC Huye, Radio Salusi, Keti Radio RBA ndetse ku munsi wa none akaba akorera ku murongo we wa YouTube bwite witwa n'ubundi Rweme Mbabazi. Nabatindiye ku mwanya wa 7 turasanga Antoinette Niyongira na Kigenza Aime Patrick. Anto nkuko abenshi bamwita ni umunyamakuru kazi uzwi cyane mu Rwanda mu biganiro by'imyidagaduro. Yakoreye ibitangazamakuru binyuranye birimo Radio Isango Star, Radio 10 ndetse na Kiss FM akorera kuri uyu munsi. Antoinette hamwe n'umugabo we Kigenza barushinze mu mwaka w'2015 mu birori bibereye ijisho byabereye muri Christian Life Assemble Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi imyaka 10 irashize barushinze. Imana yahaye urugo rwabo umugisha aho bafitanye abana babiri b'abahungu. Antoinette Niyongira ni umunyamakuru ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Nagutindiye ku mwanya wa 6 turasanga Rockman cyangwa se Lucky Nzeyimana na Murekatete Divine. Aba bombi bamenyanye mu mwaka w'2010. Icyo gihe Lucky Nzeyimana yari yarabaswe n'ingeso yo gutega ibizwi nka betting mu ndimi z'amahanga. Uyu mufasha we yamuciye kw'iyo ngeso. Lucky ava mu bwana aba umugabo kugeza kuri uyu munsi. Urukundo rwabo baje kurwereka inshuti, abavandimwe ndetse n'imiryango umunsi bakora ubukwe mu mwaka w'2016 ndetse Imana yahaye umugisha urukundo rwabo aho bafitanye abana babiri, umuhungu n'umukobwa.
nagutindiye ku mwanya wa gatanu turasanga Ingabire Egide Bibio na Sam Mandela. Bibio ni umunyamakurukazi ufite izina rizwi cyane mu Rwanda, akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Bibio yarushinze n'umugabo we Mandela Sam mu mwaka w'ibihumbi 2012. Kuri uyu munsi imyaka ikaba ibaye 13 barushinze, kandi bakaba bararwubatse rugakomera. Imana yahaye umugisha urugo rwa Bibio na Sam, aho kuri uyu munsi bafitanye abana 3. nagutindiye ku mwanya wa kane turasanga Sam Karenzi na Titi Arini. Sam Karenzi ni izina ryubashywe cyane mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Uyu mugabo yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo RC Huye, Radio Sarusi, Radio 10, Fine FM ndetse na Sike FM. Akoraho uyu munsi ikaba na radio abereye umuyobozi. Sam Karenzi ndetse n'umufasha we Titi barushinze mu mwaka w'ibihumbi 2018. Imana yahaye umugisha urugo rwabo, aho bafitanye umwana w'umukobwa bise Karenzi Keira. Urukundo rwabo rugaragarira kandi ku buryo uyu mufasha we bari kumwe ku munsi Sam Karenzi afungura ku mugaragaro radio ye ya Sik FM kuri uyu mwaka. Nabatindiye ku mwanya wa gatatu turasanga Martin Nyirijabo na Annie Niwe Mwiza. Aba bombi ni inshuti cyane ndetse umubano wabo urakomeye cyane nk'inyundo. Martin na Annie biganye mu ishuri ry'itangazamakuru, ndetse nyuma yaho umubano n'urukundo rwabo ntabwo byigeze bihagarara. Bombi ni abanyamakuru, aho Martin akorera Radio Rwanda naho Annie akaba ari umunyamakuru wa KT Radio. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 aba bombi barushinze nyuma y'igihe kirekire bari mu munyenga w'urukundo. Ku munsi wa none bakaba badasiba kwitana masheri monamu, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Ku mwanya wa kabiri turasanga Kayishema Titi Thierry na Muhorake Justine. Urugo rw'aba bombi wavuga ko ari intangarugero ntabwo yaba abeshye. Aba bombi bamenyanye biga mu mashuri abanza mu myaka ya za 2002. Urukundo ndetse n'umubano wabo byaje gukura, maze mu mwaka w'ibihumbi 2016 baza kurushinga, biyemeza kubana akaramata. Ku munsi wa none Imana yahaye umugisha urugo ndetse n'urukundo rwabo, aho bafitanye abana 2 b'abakobwa. Munkundire ku mwanya wa mbere mbabwire ko twasanga Isheja Sandrine na Kagame Peter. Aba nibo dusanga ku mwanya wa mbere. Isheja ni umunyamakuru kazi ufite izina riremereye cyane mu ruhando rw'itangazamakuru mu Rwanda. Yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Sarusi, Radio Isango Star, Radio Kiss FM, ndetse kuri uyu munsi wa none akaba ari umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA.
Isheja na Kagame Peter abarushinze mu mwaka w'ibihumbi 2016, ariko mbere yaho mu mwaka w'ibihumbi 2015 tariki ya 5 Nzeri Kagame Peter yambitse impeta y'urukundo ku munsi wa none. Urugo ndetse n'urukundo rwabo bikaba bikomeye nk'umutarimba. Ndabashimiye kandi bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu shalom, hasta la vista, bye bye.